Socijalni dan je dan kada srednjoškolci zamijene svoje školske klupe za radna mjesta. To znači da će naši volonteri raditi u kompanijama koji surađuju s nama na jedan dan i svoju platu dati u fond za projekt. Prvi socijalni dan je realizovan od strane SHL-a, a Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini se priključuje tom projektu. Prvi socijalni dan realizovan je 1998. od strane Schule Helfen Leben organizacije u Njemačkoj i taj dan se skupili 1,8 miliona njemačkih maraka. Društveno se 21. oktobra. Socijalni dan predstavlja najvažniji dan za Asocijaciju srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, predstavlja druženje i upoznavanje svojih ljudi. Socijalni dan pruža mogućnost odabira posla na jedan dan te odabira profesije za budućnost. Šta je to socijalni dan? Socijalni dan je historijski dan za Asubih gdje srednjoškolci mijenjaju svoja školska mjesta sa radnim mjestima. Jesi li se prijavila za socijalni dan? To je stvarno postao dosadno. Pa već socijalni dan nam pruža mogućnost da vidimo kako je to zapravo raditi punih 8 sati. A naravno pozorište je samo jedna institucija koja nam otvara vrata taj dan. U biti, to je dan kada ti nisi u školi, već na poslu. I to je dan kada ti naučiš mnoge stvari koje u školi nikad nećeš steći niti. Ja sam mogu prijaviti na to? Naravno da možeš. Nemoj biti ti, reci Asubih, budi dio njih, dio najboljih. Za mene socijalni dan predstavlja priliku da srednjoškolci osjete kako je to raditi, uzmajući u obzir da ćemo za neko vrijeme sam morati tražiti zaposlenje i biti zaposleni. Socijalni dan otvara nam mnoge mogućnosti kao što su praksni za budući rad, koji će svaki srednjoškolac morati raditi u svojoj Zahvaljujem se svim firmama koji su nam omogućili radna mjesta za vrsni srceni, a neću dati drugog. Nadam se da ste osjetili atmosferu ovoga projekta. Socijalni dan će se održati 22. oktobra. Pratite nas na našim socijalnim mrežama. Da vidite što smo postigli ostvariti našim socijalnim danom.